Meda obade ase se ode enase acheme na moja ewidi memu afusa na ketrema eda abodwe mama menem ganafo aba be share attention TV so na menem we eba bedi nkomo ene eda obade na se na wo ho etisen wa wo hwe me wo na me bisa wo se wapom etisen bibibia ukomu bia ewo abrabom bia nyagidie se one day unsuma ebepi ene ade achum otiase a wo hwe me se nyame ema bibi nia enka wo ma ade pa bi enye de be encho na se oni botaye bi de ma wanko ma ade pa encho ena device selection enya kan ko ade nche se papa no ewo botaye ntia o ma ade echin ko naka wani ekowanim na one day unsuma ebepi ene ede da epon so a eye moa modoba mo piesie na natili minum eba bedi ye ho enkomo ne asebi ye ba be wono entwetwede na etu akakotwere bebia etwere asem ne se eye ye papa ebula musue Opambour zemkan no we ka say ebula musue dey onya ti ebula musue Opambour ese ukọ se ebula musue je se na na ekọ first ne ehwe no metro TV me yakola me hwe ebula musue ne de na sem na etwagu wa de wakaka bibi atrẹ asofo binim asofo binim mo so mo ye de mo de mo nya papa fake pastors asofo mo nya papa mo wo ye manganem Oka no na me ne mahwefo ne yetiefo wa attention TV so na yenni ho na me so mini ho yenko na yenko tie ne eye ebula musue Opambour ai de ba wa hwere na dwen zawati ase atwere asofo no omoye fake pastors no yenko na yekoba Opambour so ya attention TV so no so Ghana for be kan bibi tim de Ghana for de no mo wode ma Opambour no ebetugya wo attention TV so yenko na yenko tie Ubani better than Cronford. Ebo kumase job. Yes. And Krama Kolani ade. Yes. Oh ya Cronford was saw them. Ubani sube ya Cronford maya. Jesus. Makola. And the prophet. Kaneshi. Now we better to tubutum. If it's a woo crown no bana saw them. Ubani say be all maya sofu. No nusune dian what ya TS job and you cruso. Ndakoni ya kuna to watch or sofu a Cronford. Sofu be our young commissioner. Edi ye tro ayaresa tro biano we ya kromfo Yes we ya kromfo wo se sabia so ya chew ne edi wasem wanfo so enam se sadia ne koso ya nche wo munti no enu muti kwase asem sa no se ye na komu yom ne hu se ntro no wodie ene ya che no a enka obi abejai enka obi abejai so nkwase asem sa obi a edifo obi a ye prophet se text over the ne obi ko bible obi a edifo omunya ya kromfo Peso obi wonu motimi hye nkom ne ade sa obakra yare hu so oba be yare obu aboyere kra yare hu so yere yare na yeden na wohunu obi die aka kire ayeden na wohunu obi die praise God hallelujah ayeden na waheden wohunu obi die abra wawo de eba wohunu ya no kra odi fo na wan kasa wo mu kra wo sofo na wawo mu wo de kra wo mu wo yema the same thing on be ya Ubani better than Cronford. Ebo kumase job. Yes. And Krama Kolani ade. Yes. Oh ya Cronford was saw them. Ubani sube ya Cronford maya. Jesus. Makola. And the prophet. Kaneshi. Now we better to tubutum. If it's a woo crown no bana saw them. Ubani say bio. Mesai Emma Wakaba Ediba Attention TV so Mua masum ene mua moni ena makwako tie ni ye papa Opambour akano. Na Opambour anye bia o se asofo no mo ye de mo ye fake o mo ye atrodifo emprepi ni ye call asori dem den e call so asori dem mu ebinim ton apple ebinim ton pure water ebinim ton vortex water nyina e wo asori dem mu enti edwade e call so wo asori dem chese wo ye sofo na wo ton sa na ma no asori dem wo ye fake ana enema e call so sometimes e ye na ye abofono e ma yetimi ka na ye pe e kire ya sofofo no bebre e ye enema bebre bu ha na abusua pam o mutimi na ewudin de se ye bona amfa na asanso abeka ade foforo a kire e ma tisu na ye bre organ because yet that's abra ni amaye kenten so ni aduru asori bria e na asori bria enso ni otabia ye de be e hye asori na se e ma bebre mu chichi ensori mu reverend na be ka kire say ensori bebre na ya amko no mutimi ye de be mko fire de eni me na asofo no so ye fake pastors bo sa asofo bi ha no mudin ayira
no no me bibia beto dwa ene Ghana fo ene se na ebesi wo Ghana bo kra na yekoba nje so mo de omu ho pam je ne no mo de omu aba be de abagim se ku a ewo oman mu no no mo enhu ni on be de mo abekeka o ene aba be beto ene NDC be wini o aba beto ene MPP be wini tese ne din san so ye de be sorry omu nyina omu ye fake pastors ebinim so de omu afuru ene nam asofo bi nim page ma e wo man Ghana mu omo sori na omo kan ye ba besi we na ebe ese no mo de mu didi eme ene Opambour so mo mpe adwuma na mo nye de be na mo nye mu nyina mo ye fake pastors na ma wa man Ghana aboso mo kra mo kan obi na ma ho kire aba Ghana nti fake pastors ene ne e koma mo no soso no medama se samo jemre na mo hwe attention TV aya ko university essay mo bro hu ye ko Christmas osira ma bibi kakra mo de be ma ajanka asem mobo aya ko university number no na eda so no ye pa mo cho bibi am bia mo frɛ ma ye say 1 city 2 city ko university say obeje na ode abo anyanka watawe a washa umpebiem no ko university say fa atawe ne bra ode beboa mo bro hu efo ajanka asem mobo ne oni bie asem mobo boa ajanka na daachi wankasa obetwa so abanyame onhiraw se woyi bi edeboa ajanka onye okese wa ohwe me no mesre wa madesrede a na natile me de tu wani mo doba ne se mo subscribe emaye na mo share na mo like na mo fa mo comment no na ehia wo ye ne mo na eye ejuma no mo de ba o ni a video one say problem bia wo bia wo kwotru ena emotional challenges bibia ene we bia wo ko bia o de fa comment na ebra ye besi nkonya na ye ni mpanyimfo o ma dawre ewo wo ha onim na ya twetwe nkomo se ne obenya solution to problem na wo koso no nyame onye okese se oje bre na wo hwe me wa attention TV so eye mo somfo na natili makram